Pa sigurno smo 100% motivirane, em što je to Final Four, em što je to budućnost i mislim da smo im dužne već od prošle godine, a da ja nisam igrala prošle sezone i od ove sezone nismo pobedile i mislim da imamo sve šanse, odlučivat će ovih 60 minuta koji ide u finale i mislim da će biti teška utakmica, ali da nadam se da ćemo mi proći u finale i obećajem da ćemo ostaviti srce na terenu. Pa sigurno odbrana i ko će napraviti što manje greški, mislim da imamo mi šanse da razvijemo tu našu polukontru. Pa mislim da realno je Larvik favorit, mada ne smemo da podcenjujemo Dinamo jer je ovo sezonu pokaže stvarno da igra odličan rukomet i mislim da će biti isto teška utakmica, mada na kraju mislim da će Larvik to da izvuče.